Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću vam prikazati nove teritorijalne promjene koje imamo tokom posljednjih 3 dana borbi. Najvažnije nam dolaze iz oblasti Donbasa, gdje je ruska vojska na nekoliko lokacija uspjela da ostvari veoma važne teritorijalne promjene. I sve ove promjene koje imamo tokom posljednjih 3 dana vezane su za ruske operacije koje imaju cilj da preuzmu Slavjansk, Kramatorsk i Družovku. A više o tome u nastavku epizode, a krenut ću prvo od Dobropolja, gdje je ruska vojska uspjela da ostvari značajne teritorijalne promjene tokom posljednjih nekoliko dana borbi, a sve je krenulo od kontrole grada Bljatske. Ruska vojska je pre nekih 5 dana proglasila punu kontrolu ovog grada, a nakon toga su nastavili svoje napade u pravcu naselja Svitle, Vojvođanske i Dobropolja, gdje već imamo nekoliko geolokacija koje jasno mogu da potvrde da su Rusi uspjeli da preuzmu niz ovih manjih naselja pod svoju kontrolu. I za to imamo i geolokacije, na kojima jasno možete vidjeti prvo napade ruske vojske sa FPV dronovima, gdje oni gađaju ukrajinske položaje, uništavaju njihove nadzorne antene, kao i logistička mesta, a zatim i ruske vojnike kako podižu zastavu u ovom manjem naselju. Sve ovo sam sa vama već podelio na Telegram kanalu, gdje i ovaj snimak možete u celosti pronaći. Ovo je jasan dokaz da su Rusi uspjeli manje mesto Vodjanske da preuzmu u potpunosti pod svoju kontrolu. Dakle, teritorijalna promjena obeležena je crvenom bojom. I to uključuje punu kontrolu Bljatskija i nekoliko manjih naselja koji su ovdje izuzetno važna za nastavak ruskih operacija. Međutim, ovo nije jedini problem za oružane snage Ukrajine, jer Rusi također pokušavaju da uđu u Sergejevku. Za sada nema geolokacija da su Rusi uspjeli da uđu u Sergejevku, ali se ne bih iznenadio da tokom nedelje dobijemo i prve geolokacije ruskih DRG jedinica. Također možete primetiti da Rusi ovdje ne napadaju samo iz pravca Bljatskija, već i iz naselja Mirne. Belo obeleženi delovi teritorije su sada pod kontrolom ruske vojske i jasno možemo vidjeti da oni pokušavaju da preuzmu niz ovih manjih naselja koje se ovdje nalaze. A slično očekujem da će se desiti i za naselja koje se nalaze na ovoj strani. Dakle, da će i njih pokušati u narednom periodu da u potpunosti preuzmu pod svoju kontrolu i tako naprave jedan ozbiljniji proboj iza Dobropolja. Ono što je također važno istaći jeste da su Rusi uspjeli da uđu u Dobropolje i prema za sada dostupnim informacijama oni kontrolišu jedan manji deo ovoga grada, a to se radi o delovima gdje je obeleženo belom bojom. Dakle, Rusi su uspješno ušli u Dobropolje i aktivne borbe se sada vode za ovaj važan strateški grad. Osim napada na Dobropolje, stiglo je zaista dosta informacija da su Rusi uspjeli da naprave ozbiljnije proboje na ovom delu fronta i da dođu do naselja kao što je Veselo polje i Novovodjane. Dakle, oni na jednom širom frontu pokušavaju da naprave ozbiljnije proboje i ove operacije koje idu sada u pravcu Veselo polje i Novovodjanea su također povezane s ruskim operacijama koje su kod Krasnog kuta i Torskija. Dakle, ukoliko Rusi uspiju da preuzmu ova naselja, možemo očekivati nastavak njihovih operacija u pravcu Veselea, Hružnea i Novomihajlovke. A zašto su ove operacije sada u toku? Pa ukoliko odzumira mapu, to će vam biti u potpunosti jasno. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo put koji povezuje Dobropolje, naselje Andrejevka i on ide sve do Kramatorska. Ruska vojska je sada u fokusu da preuzme upravo te teritorije koji se nalazi do ovoga puta, pa i da ga preseče kod Veselea i Novovodjanea. Dakle, ove operacije su povezane sa njihovim napadima koji idu sada na Družovku i Aleksejevu Družovku. I Dobropolje je još jedno strateški važno naselje koje im je potrebno kako bi nastavili svoje operacije dalje. U pravcu Družovke i Aleksejevo Družovke ruska vojska ne zaustavlja svoje napade. Pre 2 dana oni su uspjeli da preuzmu naselje Torske i Krasni kut u potpunosti pod svoju kontrolu, dok su njihovi napadi nastavljeni ka sljedećim nizu naselja. I ovdje se dešava ono što sam pričao pred nekih mjesec dana, a to je da će Rusi pokušati da uspostave punu kontrolu od naselja Rajske pa sve do Dovhe Balke, kako bi nastavili svoje operacije dalje u pravcu Družovke. Ovo se sada upravo dešava i ovdje imamo aktivne borbe gdje Rusi duž celoga fronta napadaju. Također, oni su nastavili svoje napade i između Nikolajevke i naselja Aleksejevo Družovka. Belo obeleženi delovi teritorije koje možete vidjeti na mapi su sada pod kontrolom ruske vojske. I ovdje se vrši jedna ozbiljna operacija koja ima cilj da uruši ukrajinsku odbranu u oblasti Donbasa. Kao što možemo da sada vidimo,
Ruske operacije su ovde izuzetno uspešne. Ovde možete vidjeti još jedan napad na jedno ukrajinsko vozilo sa FPV dronovima, koje je uništeno u centru Aleksejevo Državke. Ovakvih geolokacija ima zaista na desetine i trudim se uvek da ih u celosti postavim na Telegram kanal. A ovakve napade takođe vrše i oružane snage Ukrajine, koje sada Konstantinovku konstantno bombarduju, pokušavajući da uspore dalja ruska napredovanja. Što možete vidjeti jasno i na ovoj geolokaciji. Ovaj snimak traje nešto duže od 1 minuta i on je načinjen od ukrajinskih napada koji su izvršeni tokom posljednjih na položaje ruske vojske unutar Konstantinovke. I ovaj snimak takođe u celosti možete pronaći na Telegram kanalu Otkrivanje istorije. U epizodi govorio sam o delu teritorije između Aleksejevo Državke i Konstantinovke, da su Rusi započeli napade i da će pokušati da preuzmu taj deo teritorije pod svoju kontrolu. Crveni deo je sada već potvrđen, dok se siva zona proširila dalje u pravcu naselja Bezimene i Popasne. Dakle, oni pokušavaju istovremeno da skrate liniju fronta i da u potpunosti kontrolišu oba boka kod Konstantinovke. I možemo vidjeti da ovi napadi idu poprilično uspešno. Ali ono što je najvažnije za ovaj deo teritorije jeste ruska operacija koja ima cilj da probije ukrajinsku odbranu iz pravca Dobropolja i da zaobiđu njihove odbrambene linije, tačnije da dođu iza Družovke, Kramatorska i Slavjanska. Smatram da ovo oružane snage Ukrajine veoma dobro razumeju i da će pokušati sa kontranapadima da primoraju ruske vojnike da se povuku nazad. Ali istovremeno ova ruska operacija ima cilj da odvrati pažnju oružanim snagama Ukrajine i da ih primora da deo jedinica prebace na ovaj deo fronta i da time olakšaju svojim jedinicama koji se kreću u pravcu Državke. Dakle, izuzetno kompleksna operacija, koja ukoliko bude uspešna može da doprinese ruskoj vojsci velike uspehe i značajne teritorijalne promene u oblasti Donbasa. Dakle, tokom avgusta meseca očekujem izuzetno veliki fokus ruske vojske na ovim delovima teritorije, što uključuje i grad Družovku. Ono što je takođe primetno jeste da Rusi pokušavaju da napreduju i preko otvorenog prostora. Najnovije promene su sada u pravcu Nikojgorevke, koji su obeležene belom bojom. Dakle, Rusi su preuzeli niz utvrđenja koji se ovde nalazi i sada pokušavaju da se probiju i kroz Nikojgorovku. Takođe, potvrđeno je da su Rusi uspeli da uđu u Nikolajevku i oni pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu kroz ovaj grad. Tokom avgusta meseca očekujem velike borbe unutar ovoga grada i da će Rusi pokušati da preuzmu termoelektranu Slavjansk i Nikolajevku u potpunosti pod svoju kontrolu i na ovaj način da primoraju oružne snage Ukrajine da se povuku iza kanala Severski Donjec, dok ruski napadi istovremeno idu i u pravcu Slavjanska. Trenutno oni su u velikom fokusu sa FPV dronovima, gađaju ukrajinska oklopna vozila, benzinske stanice i njihove položaje koji su izgrađeni u prethodnom periodu u samom gradu. Sve više ovakvih snimaka izlazi tokom dana, što nam jasno pokazuje da su Rusi prebacili fokus i na sam grad Slavjansk, što će zadati izuzetno velike probleme u odbrani oružanih snaga Ukrajine. Toliko za danas od mene. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.